willingness to problem solve tonova willingness to leite intention to leite aduga action oina to busu leite ai khoi ki leiriba sigi mong sum jenga ga di khoi je sum hamu oidana dum kari hani adum mathangi election lakani mathangi election sidani khwaidagi critical oigaduri se critical oisida kana bu khoi ki mire oina thagat pa kana kanamba political party bu ai khoi na mire oina thagalaga manipur da shanti porpang ngamgadagi haibase mayamna decide to gata bane hariba ada hojiki yam luri di khoi ki manipur gi praja se amaramda ai khoi azum ujarakpada yamna kari hani machum chaba haibo wahim se sinari da ko machum chaba ide mantri ko ri mla ko budu de khudong chaba khara lawba macha masu thabak hapa thika phangba adune hena maru oi manipur gi shanti hanjilakpa hanjilakta ba khoi khandaba adunga manipur praja mayam leiri hariba makoi sing ju amaramda di manipur bu adum langdana adum conflict leihanba se da makoi su mateng pangai ba amane hariba makoi su responsibility logadawni ayeng itihas ta 2023 dagi na hojik phawu irang sigi matam sida karamba leader na kari role logige CSO leader sing na kari role logige natraga manipur gi prajana karamba role logige se masi itihas ta loina lakadamne adu khwaidagi hena maru obadi ai khoi gi leader sing ni hariba power ai khoi english ta wahim laidai ne ko with power comes responsibility ai khoi power le se kana do honorable chief minister kwai khemchan ne hariba ma quite the most powerful person ne manipur di adu power se le ramni ra mangon da su responsibility mayam yauri hariba ko responsibility to restore peace and normalcy in manipur natra manipur gi praja sing se sokol kugi jo gi community ga ai khoi gi maitai ga nungsina da ba orgasu nungsina na makoi khona bata ba thangi sengbe ai di ngasi phagu sida maitai na kuki bu nungsi da ba leite kuki na su maitai bu nungsi da ba leite sida nungsina dri sidi makoi ge vested interest leiba CSO khara vested interest leiba nungmai pai ba kangbu khara ne hariba makoi sido sungdu dang angtung isolate toraga makoi sungdu du bu param tang tambiraba matamda praja miyam praja singnadi ekoi maitai praja singna kuki bu kasu hat ke habege kuki misam ma haning bai wafong kasu leite nuksi daba leite in the same way ajigi nagana su koi maitai bu natraga kuki bu nuksi daba leite masida soi ri base some vested interest khara maroina masigi conflict sida khudong jaba lobo khara leiri hariba political mileage lobuni khangde natraga popi thabada makoi gi free oina thaning ba kangbu ma natraga drug ki trade tobada masida khudong chawa ma asi khudong chawa mi khadi lowri hariba ada masi mayam si thengna base kanagi mathau no da state government gi mathau ne hariba ada state government gi leaders sing kida masi thengna na ba makoi gi competence lebra a leader di wara kari ko problem si kari no ai se understand tobu ngambra ngamdabra ju khoi khanta bne hariba suppose kudang wara honorable chief minister na magi DGP chief secretary ga ade security advisor ga kari level do wari sanage kari ngangnari bono khonari bono haibu yamaru oire hariba adu kai matam da koi tawon su hariba officer sing su pull up to guta bane hariba ngasai ki tawon wari im ligre na ko ya kari kari ni alimoding ni matam da BSF ki officer ma pull up tawon tawre ha matam ma thau tawre en haido in the same way hojiki su manipur gi leba IPS officer khangde IS khangde makoi mathau to rok ta bata ga koi pull up to ta bane makoi darka leba to pir ta ni khudam oina hobji Tengnoupal ge khanari ko Tengnoupal leba DC natraga Tengnoupal leba SP moi kari tawri ge hariba situation si langwa tam sida makoi darka leba makoi ge port haidi ko security force ni khangde khulai ni khangde PB dabra natraga makoi na hojiki leba protest tawriba se kuki jo community ge imai ben sing tawri na har se ko makoi sida convince tawdana noi tawri se lali hariba kainona ena phaba base ma punishment pi busna te dana investigation ki part amane hariba kari gumba nongni ni lera matung da magistrate na ma bail pi ro zum thadro pa yai tadra kari gum evidence laitra ga di ai evidence laitna hami ama bu hekta yam kana jail thambusu yab na te hariba even ma ge remand tarok matam da magistrate na soidana
adum kari na hanga khini ba ko magi makha da kano se maran se labor later bra kari praman lege natraga adu de praman later de remand tok ta so shortest period or the period ka ne ba ai khoda on pi ge ba akhoi na 1991 sai de imphal gi DCI oi ram me ba ko koi dising ma su ram me madam da yam sathi ba ek tada na ma le ram me ba terrorists and the anti disruptive activities and tada makha se da khoi ge naron sing ja hai phai ya re ba ada madu remand pi ba gi thabak se koi DC district magistrate koi power pi re ba ada koi mang se pu thore ya re ba remand pi bi wan police ki na ada moi su matam de khoi bu convince tong no bai da mukta hai bu pa si ri no moi si phangi hai bu pa si ri hen ge ne phangi nai khoi da adum ut ka ni hari ba jumbalan ba du ma de moi wari ni ko ai khoi na de mai khulai phangi har ga di ma se terrorist activities da yaw re da khoi remand se sum pi hari ba ko aduna magistrate sing da tori ba thabuk su yam na mechanical na te moi su koi ge legal time da da application of mine na adum tori bune hari ba aduna hoji ke yam kan na kan tori se ma bo sing nei mangwa evidence le yadana hoji ke baite se phare bani phab se yam na tori ba reaction si hen le hari ba ek da phab khudung da suppose khoi swai da su ma ek da mi ma phar ge ek da khoi mayam so thoga protest tau godra khoi mayam thoga shut down tau godra ba ama se tawdana ba khoi ge state ke administration gi mapangan kankhalan batai especially singilam da ada asigi mayam se ubangam ba khoi ge chief minister ma darkar le hari ba ko ada laibak ti budi khoi ge manipur da hojik le se home minister hai ba ma tonga na hape chief minister na power center mo re power center ani se kamai tong na coordination tor go work tog ge su khoi khang de hari ba ada home minister singkina hojik ke DGP se ko raga hai ba situation si matang da review tog de hai ba su khoi press da media da hai ko su leite hari ba kai da ma pa om ta de hari home minister na chief minister na su sini hedra nga sage imai ben me protest sama toramni na government side NIA na su hai rak pa yai natraga su public ta communication am di tawwi ai dana ko adum magi mong su taw de tawri ba thabak se adum pabung NIA akhoi gi 2023 da gi thoi ba thodok akhoi gi mishi mina thoi ba sing je hojik phau da NIA da ngak tani ko khoi handa ki tronglau bi su dum NIA da sinagi adudagi khoi jiri gi su dum se nei loimak NIA da sinna ba ngatani du NIA da sinaraga su khoi sigi chap chaba adum pabung nok su thambiri duni phai haiba wani magi chap chana ma se involvement se lai te have investigation digi matung ina mak se dum bail te lothok pa yaraga di dum lothoki haidana adu hojiki khoi gi anan legi da su 2023 gi October gi 31st tani aduga mioi khoi mapan namju phabani adu haktheng na phaba khoi gi ngasai ani panjaba 2024 gi March ki taruk tam khoi ani phaba ju ngasai gi Philips to di bail da mu bail longthok khare bail da tawraga lai re hare sumain tawdana lairak pasina khoi gi delay se dum tawbasina chap chabasi January bisi kanano haibisi hojik phokse chap chana khangbaji sungam ngamdabasina maram oirakanda amuk miyamna even NI se sibo neutral oidrabra makhoi sisu bias leirabra haibagi wahang amakak miyamna pabung he hangnarakpase haidi kyamatam si kuina changakpanina even 2023 gi ngasai gi anan gi thodok si almost khoi chahi ahum phajala kadorabne pabung अब अतोप तोंगान बसी चाही क्याम चंगा दोरेबने मियामना पामी सिदी जस्टिस नेबा सिदा यामना लाप्सेस लैरिरा कराइदा करी सोनबगी ओइदोरी रो नत्रगना मखोइ सिसु दुम न्यूट्रलिटी सि लैत्रबरा कमाइना येंबा याय पगुम सिग मतंग सिदि सिदा अहामदा केनोनी NIA ना माना थबक तोरिबा मसिग एनवायरनमेंट से कोई conflict ridden state है तारे कोई उजमक से conflict से लोइदरी conflicts की मरक सिदा NIA ना मसे मनिंग तम ना थबक तो बुदा अदुम handicap दिखा दिसुम लाई सिनता बुदा second ना होजिके लाइबा कोई के terrain से लम के terrain से चिंग मान जाम लाइबा जंगल लाइबा अदुना NIA की main power मसिंग वाट पन ओरंगदरा नत्रगा मागी मसा मरेंग हाइतारे को ब्रांच का खर वाट पन ओरंगदरा थबक तो बुदा खतंग दि लाइबा सर्कमस्टेंसेस नत्रगा एनवायरनमेंट सिन मखोय द खर हैंडीकैप खर दि लेहलमगने न कली अदुगा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ NIA ꯁꯦ National Investigation Agency ꯁꯦ NIA Act ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯅꯤ NIA ꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ NIA ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Unlawful Activities Prevention Act नचिंबा अते अते एक्सु यावरीको मसिदा यावबा मोइगे शेड्यूल ऑफेंस कायना खर लेरी खरा मरुएना टेररिस्ट का मरी लेनबा सिगुम क्राइम सिंगसे मसिगे थिजिनबदा NIA से यामना एक्सपर्ट ओइबा फजन मोइ वेल ट्रेन तौबा ऑफिसर ngakto oirangani admai adumna khandan khoi India gi dadi CBI su leiri ko CBI na mu ate ate corruption nungba gari gumba ate crime like NIA sin specifically koige terror ga mari leno ba crime si oina thijin ba kocham bo oi ado amagi live progress se hoi sei ani makai ohum loksilabni na ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯗꯕꯁꯤꯗ NIA ꯁꯦ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ NIA ꯅ ꯈꯨꯝꯖꯔꯁꯅꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ NIA ꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ कनोसीदा एविडेंस बेस्ड ओइना थौकी तौदुइनिदनको प्रमाण लेदना हेमी मेगदा फाइ आपोते खुदमैना हजि ओरखोथंग बाइते से फारे इसे एरेस से मतमदा कोइ तमो मनी होना हेन खंगबिरे पुलिस न कनागमो फाबैसे एविडेंस लेदना हेक फाबदी यादे हरिबा सर्टेन एविडेंस खुदमैना हाइबदा नान मखै फागिबा मिसिंगदुना हाइबा ओरखोथंग बाइते सेसु कनोगी खोइगे आनंद हानबगे तौबा एम्बुश तौनबगे मसिगी प्लानिंग द मासे यावी कॉन्स्पिरेटर अमनी हाइना खबर दे इबगे मोंगददी कॉन्स्पिरेसी द यावी मोंगना सम हर पल्ले हरिबा अना कॉन्स्पिरेसी द यावबु सिसु मा मंगना नोंमैना कापगा कनोदा आनंदा हलम दब तारगसु कॉन्स्पिरेसी द यावगु मिदुसु जब मानना मासु अदुम करी हैनी मरा लई है लौदुरिनी हरिबा अदुना लंगला लंजिन थिगत पाहाय तारेने को पुलिस की थबक सुबो NIA इज नथिंग बट पुलिस ने हरिबा NIA की ऑफिसर सिंगसे पुलिस स्टेशन में OC की पावर ग पीरी एक ऐना नंगनान NIA एक से हर मते खरा पाय यंगबदा अदुना माना तोरक थबक से इंडिया पुनमकी ओनदी यामना थाजै अरे मणिपुर सरकार नसु मखोइद केस हे हनक त्रोंग लौबी सिनै सिसु अमा अतोपा केस सिनै सिंग सिसु मखोइना तौरगदी यामना फेयर ओना तौनी यामना मोइदी एक्सपर्ट दी हाइबगी पब्लिक नसु थाजनी है दमाइ तौना तौबनी हाइबसम आई थमनिंगे अदा अनि सुबदा अखोइगी कनोसिदा तौरिसे प्रोटेस्ट की मतंग से खतंग पलन पंजरके प्रोटेस्ट तौबसे Constitution गसाइगे याम पीसफुल ओइबा असेंबली जुम यायना जुम हाइको पीसफुल असेंबली से काइंड ऑफ प्रोटेस्ट नि मसे यादि हेबदनते अदुबो खतंग खोइ प्रजा सिंग सुसु कोइगे खतंग भाब ताबा म चंगे हरिबा थोलेबा फाबा हेबसे पुलिस की मागे मथौ पांथोकपदा मसे अथिंगबगी मोंगमा गसाइगे कोई पब्लिक सर्वेंट है वही से पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड्स पुलिस ऑफिसर को पब्लिक सर्वेंट से मागे सपोज डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी द कोई के कनागुम म थिंग तारगदे मसे IPC की मखादा हुजिंगना मसिदा मगे मरा लई हैदना मखोइगे कनो इलीगल ओय हैदना मोय फाबा मसुंग जेल पीबे सिंग तौबु याब के याउरी हरिबा अदुना मसे करी हैनी इसके प्रोटेस्ट तौरप से अमरमदबदी लीगल होना तौबसु अरमगनी अदो इन अदर वे गसाई पब्लिक सर्वेंट मागी मथौ पांथोक्तना सिंगनब मी अमा नत्रगा कॉन्स्पिरेसी नीना कॉन्स्पिरेटर ओय हदना एविडेंस अमा लेरगा मसे फागलिबा अमरक मतमसिदा यामना प्रोटेस्ट तौबसु मसिसु अरानबो ओयगनी प्रोटेस्ट तौबो यादे हैबनते मारी इशू द तौगदबने हरिबा अदा असोमद येंगो करी हानि यामना करी हानि फेयरली मिडल लेवल ऑफिसर हाई तारे को SDPO फनेम चौगजरबने हरिबा अदुगे अदुदा ngसाइगी मखोइना कॉन्स्पिरेसी तौदना हक्ता कनो तौरगा लुमगा मसिदा एम्बुश तौरगा कापगा हाटपाइबसे मसि याम चौगो मराने हरिबा इट्स नॉट जस्ट प्रिवेंशन इट इज करी हानि
murder ni adana ko murder sida gasai police officer warakpani oirambani amuk hena serious lekhom tho eriba koi chakko paleba America da America da ko na sum help thengna bada cinema da karida suppose police officer mana gari thorum ba traffic rule thugai ba kokai ba kano to matam sida moi wa ngang di hariba police officer respect to hariba laibak thibudi khogi lamje khar su chokot pasu lai hai pasu kya su kuidri ko tangai sengwe ge di khogi manipur hai lamje di hojik to bukhra khraga hainara koi wani kare sar Johnston higher secondary school se 1885 ko da idel linkhat pa khoi lek lek tamai sei cham ga ni phu yang khai da ngai ri hariba aduna law ise kai no khang da ba rule of law se khang da ba rule of law ise kare hani leba ki leiba law se khoi respect to ga da bani masi in ga da bani have se masi mayam ra bhap ta da na kari umatam da masi aikoi protest toraga sarkar gi public servant sing china thabuk to boda masida protest tawne tawri su yam aran basu kaya leitaba nate ar masi kari haini protest to se khoi ge kukhi gi khakte wante in general asum protest yam tawgle hariba adra masi su protest tawdringe gi mamang da aikoi na tawri base legal oibra oidabra maram sabra sadabra su khajik tang di khanabam to e hariba aduna khwaidagi masida aikoi na peace and stability lak na bage dam to hona bisida kari hani sarkar na su sarkar ama lei hebse khangan ba sarkar ama lei hebse kamai to khanga khange dan kari matam dam se force sin na ko ya sin da ba ya de heri ba hojiki force sin na ga nga sai ge ain bu respect to ain bu ilu kari ba in da ba tar ga di madu su phatte madu gi ya di hebam khangan ba ta bne ba ada hojik sahi khar sida koi a few years sida specially singil lamda ain wo respect to busi khar hanthar pogum to weriba even koi ju sing da suppose 86 87 da chandel da koi SDO elermi churchan pudalermi matam du da di officer ama ka se yamna respect to me heriba ado hojikti kari han officer sing sigi bu respect to busi nomoi paiba me yamna lekai da khonggang da leramni na mokhogi power se officer sing respect to yam hanthar eriba masi to gudi overall sing khaktai wan de tambak su khangde ekhoi ge leiriba environment ma leigi bse masina se free oiba environment oirak to ba ada sing da segi maruena administration je governance amuk hen hanthara kana week oirakpa si more haribalam se matang khragi mamang dai koina satra ko wena kan to ngai di kuki khunsi irei leram de hariba objecti burma de gi lakpani khangde atai mafam de khong tana mane yamna trading gi center go oibaga yamna nuai wa mafam ma oidana mai tona lerakpa aduna makhoi sing sina laga ngasai gi yamna peaceful oiba environment da leiba community me am sin sina leminaba gi mahutta especially metei sing je mase drive out to iba inthore si bu hariba mase government gi ason ma de to ni hariba government na matam da metei sing si khudam ma da more da noi dai ri noi layu ekhoi nga ka ni ha nga pui ma ta ra ga de ngasi gi phiom je oi hariba hojikti relief camp da leiba metei sing mayam sing si chaning ga su makhoi gi hingba gi lambi do more da leiribni na loi na haninge hariba adubo leiriba manipur sarkar gi ason ba masai commitment later ba nakoi lao nayong na lao nakoi ngakpi senbini ekoi force sin ani haibagi adugumba phirep su ngasi phawada manipur sarkar na masi phirep se leibasu ude aduga wari sadana khotana yanadana leiriba conflict toriba party khudingmak se table da kaudra khodan discussion torga sega maiga haidana apa amre kaino simka ya entraga simka ya de haibna singbagi wari sabasu ude bo se central government su torise kaimta khangsin da usin da ba manipur da thoiba ini thodok mi sirasu ama torasu egypt nothing karimta togdoba dona ngasagi nasung da ba haido adu phiom da leiba adoga manipur leiba sarkar sina su moi ngam su center da si tobi wana taksan basu ngam da ba aduna koije yamna laibak thiba manipur gi history da koina sum khang ko da last 50 60 70 years da kwai degi laibak thiba matam mai do hoji oire aduna ngasai gi aroi bada first round si da ina haining badi koi gi leiba manipur da leiba imai ben sung or su kuki or su naga gi or su mitai gi or su kari gumba
irang ama karigong protest ama torko matamda mase maram chabra chadabra haibase khajitang khanthabiu haina admai dongna haijage. Okay, thank you very much, Sakachari. Ai ita pabung hojik si khoi ki problem si nong magi khoi na miyam na expect to body normal si khoi ki peace restore to bani pa mi si restore to body la da na pabung nong magi ne haidi hana gi government to lai ngai da mu pendre president rule la khara phagadra mu khalle adu sung pendre anoba chief minister ama mu honge amakhoi manga khangna ministry su expand tawdana dum leire sida tang mari dagi thokiba thongdoksina pabong na sudum pan birisini april sibok ta mi taraga ma thoije unwanted incidency koi series ta thola kanda mi tarama thoije sigalla bane pabong adu asiba khadane mangjari se ex gracia lak tara lauthoe adu si pende haidana khoi je democratic oiba khongjang chang protest tawdana rally tawdana memorandum pisandana tawre dui targa su pabong miyamna pamliba miyamgi expectation khoina peace restore tawba pamba adagi highway chatpa free movement leiba pamba idps mayum changba khotpa sidi pabung sidi akhoi mangda mangra tan ba chanariba adi leiriba government si dami government ni kemta tawba ngamde habasi pabung miyamna khangeba miyamna tainari se government daneba adu government sidi kem tawba ngamdre habasi dum khangeba adu targadi babu chileta tarak ba isu wangji akhoi na hap khibane ba akhoi na chahi manga gi right to makhoi de piraga makhoi je thagat khibane ba adu bata ga di makhoi se mana se swangkan bata ga di moi gi kalli ba mana se akhoi na natro mu adum mana se hangdon ga du se hangdon ga da makhoi ji su chokhai mai ma gi na pak ta da na leikhale ba babu adigi hauram ba ihau angang ani laitre pabung drama thuisigala pasida haji chu handa protest at pada so equal personal loin tara to haji school kare masa thabak ngang nombal loin chanare asi baga tang mangjare adu khale ga amu tawrani mu haurani babu si phibam sida pabung khoji swain chum laidora bra peace restore tawge hai targa di ai khoi se hai lairiba khoi gi representative sing sidi masana khangna thabak sidi tawrakani habagi thajaba sidi babung mami yam same ba babung si phibam ja kari akhoina tawgadu si babung kari no babung kari expectation leige babung nase yam jome adana ne hojiki regional party ma leiraga ai khoige ishagi thabak si irom don oina decision lowa ma pami ga na khoi tamu mani order su ngak tare tana tum panbiri je kaina da ai khoi ke national party sing na zagi state ta leriba political leaders sing sida makhoi da maning tamna decision se lohon bide se khoi loi khange dana ko ada amarom da muk center ta leriba hojike especially bjp gi leadership sing sina manipur gi irang sida uri ba mieng se katang lana ui haribo ko lana u bai di kamai to ge da cookie sing sia moi victim card ho de ong sana lai re tawon hai ba ai de koi mai tai na ma koi mai khoi de mai tai na kha majority oi 53% mo ne 16% muktani majority oi ba mi sing hina ma koi bu hat pi ge do chai pi ge do re ma koi bu ngak chen na ba ge mo da central security force tham lai re aduna ai khoi ge sida kana nai khoi ge leader oraga kana nai khoi ge leiba nga ga ai khoi ge khoi na pa mi ba shanti stability development se lakada ge heavy question je ne ba ko na khana ri se ba ba yam koi na khalai je ada hojik lai ba leadership se honorable chief minister wai khemchan bor su ma ge loina ba kan mantri sing makoi sing sin ai khoi ge leba ke problem se solve to ba ngam ngadra ngam moidra se question to ba da ho gi ba tha ni ma khai ahum muksi da di ko na u ba da makoi da willingness to problem solve to no ba willingness to leite intention to leite aduga action oina to busu leite ai khoi ge leiriba sigi mong sidum jenga ga di khoi je zum hamu oidana dum kari hani adum mathangi election la kani mathangi election sidane khwai de critical oiga duri se critical oi sida kana bu khoi ge mire oina thagat pa kana kadamba political party bu ai khoi na mire oina thagalaga manipur da shanti porpang ngamgada ge haibase
मैम डिसाइड तब ताबने अद हजिकी याम लूरीदी अखोई मणिपुर की प्रजा से अमरमदा अखोई असुम उजरकपद यामना करी हानी मचुम चाब है वही सिनरीदनको मचुम चाब है मंत्री को एम एल ए खुदों चाब खर लौबा मचा मसू थबक हापा थिका फंगबा अदुने हेन मरु ओय मणिपुर की शांति हंजलक हंजलक अखोई खंदबा अदुगुंबा मणिपुर प्रजा मैम लेरी हरिबा मखोइसिंगसु अमरमददी मणिपुर बु अदुम लांगदना अदुम कॉन्फ्लिक्ट लेहनबसिदा मखोइसु मतेंग पांगेबा अमने हरिबा मखोइसु रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगदवनी आयिंग इतिहास ता 2023 दगे ना हजिक फाव इरांग सिगी मतमसिदा करम लीडर न करी रोल लौगिगे सीएसओ लीडर सिंह करी रोल लौगिगे नत्रगा मणिपुर की प्रजाना करम रोल लौगिगे से मसी इतिहास ता लोइना लाकदमने अदु ख्वाइदगी हेन मरुबदी अखोइगी लीडर सिंह ने हरिबा पावर अखोइ इंग्लिश ता वही हम लेदाइने को विथ पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी अखोइ पावर लेसे कनाना दो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान ने हरिबा मा क्वाइट द मोस्ट पावरफुल पर्सन ने मणिपुर ददी अदो पावर से लेरमनी न मंगोंदसु रेस्पॉन्सिबिलिटी मैम याउरी हेबको रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्टोर पीस एंड नॉर्मलसी इन मणिपुर नत्रा मणिपुर की प्रजा सिंह से सोकोल कुकी जो की कम्युनिटी का अखोइ मैतई का नुसीनदब औरगसु नुसीनना मखोइ होनब ताबा थंगै सेंबे आइदि ngasi फावगुसिदा मैतैना कुकीबु नुसीदब लैते कुकीनसु मैतैबु नुसीदब लैते सिदा नुसीनद्रिसिदि मखोइ के बेस्टेड इंटरेस्ट लैबा सीएसओ खरा बेस्टेड इंटरेस्ट लैबा नोंमै पायबा कंबु खरा ने हरिबा मखोइ सिदो सुंदुदंग अंतंग आइसोलेट तौरगा मखोइ सुंदुदुबु परामतंग तंबिरबा मतमदा प्रजा मियाम प्रजा सिंगदि अखोई मैतई प्रजा सिंगना कुकीबु कछु हाटके हाबगे कुकी मिसम अमबु हानिंगबै वाफों कछु लेते नुसीदब लेते इन द सेम वे हजिक नागानसु खै मैतईबु नत्रगा कुकीबु नुसीदब लेते मसिदा सोइरिबसे सम बेस्टेड इंटरेस्ट खरा मरोना मसिगी कॉन्फ्लिक्ट सिदा खुदों चाबा लौब खरा लेरी हरिबा पॉलिटिकल माइलेज लौबनी खंगदे नत्रगा पॉपी थाबदा मखोइगी फ्री ओइना थानिंगबा कांगबु अमा नत्रग ड्रग की ट्रेड तौबदा मसिदा खुदों चाबा मा असी खुदों चाबा मी खरदि लौरी हरिबा अदा मसी मयाम से थेंगनबसे कनागी मथौनदा स्टेट गवर्नमेंट की मथौने हरिबा अदा स्टेट गवर्नमेंट की लीडरशिप सिंखिदा मसी थेंगनबो मखोइगे कॉम्पिटेंस लेब्रा a leader di oire kari go problem si kari no ai se understand tawbu ngambra ngamdabra ju khoi khanta bne haribo suppose kudong ore honorable chief minister na magi DGP chief secretary ga ade security advisor ga kari level do wari sanage kari ngangnari bono khonari bono haibu yamaru oire haribo adu kai matam da khoi tawon su haribo officer sing sing pull up tawbu ta bne haribo ngasai ki tawon wari im ligre na ko या करी करी अलिमोदिंग की मतमदा बीएसएफ की ऑफिसर मा पुलप तौने तौने है मतलब मा थाउक तौरे है हाय दो इन द सेम वे हजिकिसु मणिपुर की लेब आईपीएस ऑफिसर खंगदे आईएएस खंगदे मकोय मथौक तौरक बतारगे कोई पुलप तौक ताबनी मकोय दरकार लेब तो पीर तानी खुदम होइना हबजि टेंगनौपल के खनरी को टेंगनौपल लेब डीसी नत्रग तुंगनौपल लेब एसपी मोय करी तौरिगे हारिबा सिचुएशन से लांग मतमसिदा मकोय दरकार लेब मखोगे पोर्ट हाइदि सिक्योरिटी फोर्स नि खंगदे खुलाई नि खंगदे पीबी दबरा नत्रगा मखोइना हजिक लेरिबा प्रोटेस्ट तौरिबा से कुकी जो कम्युनिटी की इमाई बेन सिंह तौरियना हारसे को मखोइ सिदा कन्विंस तौदना नोय तौरि से लाले हारिबा कैनोना एना फाबा हाइबसे मा पनिशमेंट पीबुस नतेदना इन्वेस्टिगेशन की पार्ट अमने हरिबा करिगुंबा नोंगनि लेर मतुंगदा मजिस्ट्रेट नमो बेल पीरगा जुम थादरोक याय नत्र करिगुम एविडेंस लेत्रगदि आई एविडेंस लेतना हमी अमबु हेक्ता यम कन जेल थंबसु याब नते हरिबा इवन मागे रिमांड तरोक मतमदा मजिस्ट्रेट ना सोइदना अदुम करियन हंगखिनियबको मागे मखादा कैनोसे मरान से लेबर लेतबरा करी प्रमाण लेगे नत्रगा अदु प्रमाण लेत्रगदि रिमांड तौतासु शॉर्टेज पीरियड वदा पिरकनेबा आई खुदम पीगेबा अखोइना 1991 स्वाइद इम्फाल की DCI ओरमेबको कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओरमी मतमदुदा याम साथीब एक तादा हाइना लेरमेबा टेररिस्ट एंड द एंटी कैनो डिसरप्टिव एक्टिविटीज है ना तादा मखा सिदा खोगे नारोन सिंह हाई फाई हरिबा
अद मधु रिमांड पीबे की थबक से कोई डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई पावर पीरे है अद कोई मांग से पुथोरे है रे बा रिमांड पीबी वान पुलिस की ना अद मोइसु ए मतम दे कोई कन्विंस तौनबे दमक दा ए हाइब नुपा सिरि नोंगैसि फंगी हाइब नुपा सिरि हेनगे फंगी ना कोई दा अदुम उटकनी हरिब जुम्बलान बदुमदि मोइ वारी ने को अखोइना दिमाग खुलाई फंगे हरगदि मासे टेररिस्ट एक्टिविटीज दा यावरे अद कोई रिमांड से सुम पी हरिब को अदना मजिस्ट्रेट सिंह तौरिब थबक सिसु यामना मैकेनिकल नते मोइसु कोई लीगल टाइम दा एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ना अदुम तौरिबने हरिबा अदना हजिके याम कन्ना कनो तौरिसे माबो सिंगनै मगोद एविडेंस ले यदना हजिके बाइटे से फारिबनी फाबसिदा यामना तौरिबा रिएक्शन से हेनले हरिबा हेक्ता फाब खुदिंगदा सपोज खोइ स्वाइदसु अमा हेक्ता मी अमा फारगे हेक्ता खोइ मयाम थोगा प्रोटेस्ट तौगदरा खोइ मयाम थोगा शट डाउन तौगदरा बा अमसे तौदना बाय खोगे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की मपांगन कंखलन बताय स्पेशली सिंगी लमदा अदर असिगी मयाम से उबंगंबा खोगे चीफ मिनिस्टर में दरकार ले हरिबको अदा लाइबक थीबदी खोगे मणिपुर दा होजिक लेसे होम मिनिस्टर हैबा मतोंगाना हापे चीफ मिनिस्टर ना पावर सेंटर अमोरे पावर सेंटर अनि से कमाई तौनो कोऑर्डिनेशन तौरग वर्क तौगे तौदगे सिसु खोइ खंगदे हरिबा अदा होम मिनिस्टर सिंकिना होजिके डीजीपी से कौरगा हाइबा सिचुएशन से मतंग द रिव्यू तौगे तौदे हाइबसु खोइ प्रेस दा मीडिया दा हाइरकसु लेते हरिबा कई त मवा पावम त तादे हरिबा होम मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर नसु ए सिनी हेदना ngsaगे इमाय बेन में प्रोटेस्ट में तौरमनी ना गवर्नमेंट के साइड एनआईए नसु हाइरक पे याय नत्रगसु पब्लिक ता कम्युनिकेशन नमदि तौबे याय दना को अदुम मगी मोंसु तौदे तौरिबा थबक से अदुम करे हाइनी हमू ओइना सुम लेबा अदुना अरोइबदा लाकदोइसे अखोइगी लेबाक की दमकता मथौना लेबा मतिक चाबा मी सिंगना अखोइ लेबाक सिंग त गाक्त्रगदि अखोइ मणिपुर से शांति हंजलकवाइसे पाक यारोय हैना अतुमाइ दौर भइन थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच स्वागत चरी